Pelan ako ng lasusi mo yato. Ko yati kami pesumbungan puruk kugwa siya nila. Kuman ito milada kan siya nang bati na totang palandi iturunan na toliaga demwinde salurar salubukutan na kairi nasaburan dan dipuduk kuyama tu Pak Dadian na almarhum Tinda yang may paku utole pa Pak Dadian na almarhum Tinda yang may paku saya mempatu borongan na tutun si pema bumbum ni mempatu la korara buku ya tinan na talim padaru katongkoran kamaritinan na lamentama ki lantanga nomor karua sila ko nomor kasera nete may karuan nambe lado misalya lang daw letter D. Aduh, puasa ikat di sudah bisa pakai jom dia iya cuma dilapor di sini aja Iya mo to sa kasiturusan na Indo na penas may kole palian Papa Arikal Pali kasiturusan na lura sisola aparat lura bituang yo may bituang Mama Andika lo may kole palian Papa Sirda yo may tungga Papa Ajanter yo may bau Nenek Barata yo may limbong olimbuko Nenek Tiara yo may bau Nenek Empi yo may bau Papa Alebu yo may ladi pada dia na almarhum ambe ase ambe lalai ase inde pali tungga jadi ya betul tu rombongan batu salurara salubuku tanda kairin tila minta apa tak sabar apa jong satu dolo Yang nenek Ekli butuh Malaka Masanda Mama Groin butuh Malaka Masanda Nenek Leon Belau Otto Belau Bapak Gipi Batu Kalu Belau yang mau tu salurar salubuku tanda kairi tanda kanan lamentama yang mau tapa tengkai Temai to tutun tamate tandung kalonarana to tiumba tamate tandung na mambaram mata Mambela lalan miola malum mata kamu milingkai Mambela tondok mi malum mata kamu isungami Temai to tumengka tamate ada nama maram mata te atu to temote kulla to marasana pakapakan na lagu kuwa bangki kaduka lagu lelean mambela na aku isanto yang anakku pelele inang kamu taruguna tongkoran layuku inang ton nisung koda o panuan nenekmu panene todolo bipo todolo pangalentenan panikuan tubing kasola to maaparentana dia may pada manike lurahan na tondo ko di bituang atung kasangan na pakapakan na to tiumba lamay pada di kole palian na tutun pada di pali taruguturi yang na
tangata isar rikaduka parang di pali to atuangena to kulla apura di boko digente tondoko nani tangkarawan na londongo bulawan tondokan na kaya mapiriin na to pali di ba ito tiumba alam may parang ditungga uni sumpatara nakatiumba alam may parang dinimbuko lembang sandana taruh kuturi yang na tiumba lamay parang dibaw ondo kong pirakato tiumba yung may parang diladi tangan diseri kaduka tangata pelelay rakatau diong parang diladi to at tuangin atau kula pura di bokok tondo ko bang kanisalisang ka ilalan parang di mamasa kecamatan na tabang pagantianan na iya tondo ko bang kanitipaka pitu ada na pitu ulun na salu karua bak banaminanga kondo sa pataway sa palelean bisa kada di potuo pantan kada di pomate iyong lupa na manitabang nga tuang gina to kula pura apa kini sumumiki ilalan lantang di pamadatu lante garuga diang pulembangi lantang di pato yang misa jometo berabutan lang latanay si tamu mali isi pemanta berupa solato sang kaponan nao temay anak biong bong sudida di antara pang ditibus sana nao dampa sakit sangke deran tometo berabutan lang solato sang kaponan nao si bawa sa pana sola pelo sang peloran na iya bododo sang kalama na telembang sang ka na te pangaleon no ina sorong ni rokot imbanting ngayo makaraing tamas sola nasang tamunisan ni mani katongkonan kabarintinan tangun tanday mani palisun nampa borong-borongan na tuyo borong diam pa tama mamarambata susitema at tuto tema te kulak to marasan anna maale-ale ang marakatongkonan kabarintinan talako kitang kamairi turam potongkon no utongkon niya lole ko na tedaw indo tedaw raraa mabalele pakapakan na tema ito tiumba alam may para nga di butu malakka para nga di masanda tiumba para nga di belau diyong di para nga di belau to at tuang ena tondo ko na tonin ni to bangka dipilay lang sa to sitakin palu-palun na tondo ko to raya iya padang pasambulangiran ilan dili ina matarik alom kumuha nasi tiro lindo molako temer raputal na tiro milako tung kata apay mata uay mata tondo sineleang urat Abe maning kabukti kuang kanan kairi kisenga mita yang maluk de derokotang tidak tuan tangkian karaingan. Itu ibu-ibu dengan petangutan
foto dulu. Oke. Yung nako. Foto. Coba di belum ke ikan dena. Iya. Ikan dena siar itu. Halo guys. Oke, Prabowo mantap. Prabowo. Ya kepala gitu deh, yang mau paling iya, dia mau nih. Nah, kita lihat ya. Teri apa mau kalian ini? Nonton film. Aku pun berada yang tepat. Oke. Nama English dalam bilang bisa. Bisa.
am do. Lo mandam lo buko. Ya, lo buko. Tema itu maarah pusola tema yang nakabiyungo. Tumali na tampe indo na nabuko ito mendadian na. Pulangan kapendaunan na temay katongkonan na. Ilalante tandung na mamarang mata, ilalante tandung na way mata malimongan. Lalangan na to pesumbungan puro ko pa umpurang bisara pa akana-kana jamay tomer rabutan langa. Sola to sang kaponan na oo. Lalangan na to pesumbungan puro ko apalangan laku kuah. Dolo laku sa abu di orang dan di purukku tia atikitilen kodar raadi di laku. Makamban temai sangarara mitang kulan di manimpa temai katongkonan kamarin tinami tangku karatui. Apa tangami tiro raka duka amai. Tangami saile raka pentiro batami mangmura pa aku dadingku. Ma bola-bola pa aku garagangku manik menta abi rompe-rompeku. Aku langgan di palolongi minnak kada melada ada ote katongkonan kada da ote panito bisara da ote pandung diang gilo. Te aku da otang aku raduka laman arang anak kada tang aku raduka lapan dena bisara. Tang aku rela oto nakada ilalante mambarang mata ilalante tandungna. Madu usen tarampaka malimongan way mata kumua iya ridikkan kudao iya rikulangan dao te pandung diang gol anggilo pesumbungan puduku jomito merrabu talang masih turusan bapak na sirda damay tondokan saya mempati warong na lako mama ekli dalangan kidaw mesalya lang letter A sang si turusan na keluarga besar lura si sola aparat na jo may kelurahan bituang inang senga taruguna bulayan na inang lain ne sarita tolamban na iya selenge silenden pangaloloan na tau sangka diong padang di belau donen ne umpalangan malangka na saraa to umpamampu padang inalantangan na rate diong padang di belau to angena to atu ulla pura di boko saya mempatu borong na tutun ka boro mempatu lako Joni Butu Karua. Iya tu Pak Lura om tak kondisi kambang kami sama mana lado ki sholat terendam bisa di alam ya tu sang situr santa la sitirolindo ki Joni Butu Karua sang siturusan na nenek na MPI jong may bau iya ton disungi tongkonan na layu ku diong padang di bau diong padang di bau ton disungi ada anariwang atau atuangin atau kula pura di boko saya mempatu borong na lakolita sabar aku tempe taemo iyo kombeda ko pan na keluarga pasipatinan ya tinan latanim pataru katongkonan kamarintinan talamenta makilantang nomor 10 mesa saya lako 10 apa sang siturusan na Indo penas lo may palian saya mempati borong na tutun kaboro lakolita labenta makinomoro 10 Papa Arrikal hindi pani saya mempati borong na lakolita la sitirindo ki lita Mama Alika lo may palian saya mempati borong na lako Mama Cahya kombay yatinan latanim pataru katongkonan tala si tirolindo ki Mama na Cahya Papa Janter jong may bau saya mempati borong na lakolita lamenta magilantang nomor 10 mesa saya lako 10 apa
Nene e Barata, yung may limbongo lembuko, sa may patiwaro na lakolita, lamentama kilanta ka numero sa kapula mesa, sa ilako sa kapula apa. Nene e Tiara, yung may baw, sa may patiwaro na lakolita, lamentama nung kilanta ka numero sa kapula mesa, sa ilako sa kapula apa. Papa na lebu, yung may lagi mamasa, sa may patiwaro na lakorarabuku, o mangkamon nisong daw mes salialang letter A, ito sang siturusan, la sitiro ko rarabuku. Pada diyan na almarhum mo ambil alayase, lo may tungga, sa may patiwaro na tutun si Pema bumbumbun ni temay sangayo kararana, may patula ko nene na Roy, at inalatan ng padaru katong konanta, lamenta makilanta na nene na Roy. Nene Ekli, gamay buto malaka masanda, sa may patibaro na lako Ekli, lamenta makilanta na numero 15 sa lako, 10 Mama Groin, gamay buto malaka masanda, sa may patibaro na lako Mama Ekli, lamenta makilanta nga numero 15 sa lako, 10 Nene Leon, gamay belaw, sa may patibaro na lako Mama Ekli, lamenta kilanta nga numero 15 sa lako 10 Otto belaw, sa may patibaro na lako Mama Ekli, lamenta kilanta nga 15 sa lako 10 Papa Agipi, ba tumalute di sa Abu Ukalu, yung may pala nga di belaw, tondo ko mangka naisungin na imangan na sangka ato dolo pangalente ng panikuan, mangura-ura pada din na malole pagaragan na manarang untiro simpo na manuku usak kalabu kutu manuku sa men patuwaro na lako sang ngayo ka na batu sang pinawa malambu namin patula ko papaepin yatinan latanin pataru katokon kamarintinanta laso laki kelorga jong may masanda laminta malantang numero 15 sa lako 10 buang jong may letik sa men patuwaro na lako nene na yatinan latanin pataru katongkonan kamarintinanta lamenta maki lantang na nene mo batu nene Roy. Jadi kusundun no langan na kapendaw na hindi pa umpunang bisara daw pa kada daw titandong mo pa ulele kukuha hindi ako daw tumalilupa ako na rin ko turunan na Toliaga den kimanite may rombongan na suluran dan di puduk ko na kay kalau tilay ko na nililago sa saya marampa si patiburo ko na indetainan protokol. Yamatu sa siturusan na nene Nadian na lumay bala Pak Dadian Indo Limun lumay bala nene Glory lamay sadan Omnya Glory Biang Pak Selin Jayapura keluarga Yadir sa Pangalo Batu Papa Gladys lumay tondokan Pak Dadian almarhum Dina Lembang Jamai Letek Yamato tu salurara salubuku tanda kain tanda kanan tu lampatek kalete na tamate tanduna mambarang madu
Inang lain lumi pikinarara. Inang singa iya saungan na tondok. Inang lain iya londong na pangaleono paka tiumba yo may pira pen tutuan lipusan da kasale. Bukun na kan na buwang ini tarong ko na kayo asik kiloloon na kan na sendana tumambela lalanda ola damay padang dito Raja Utara belan na natundan to mamma naruyang kaboro tedao sarona to tiungo tagi ina to biungo sola to maada dian bati ngena to kula pura di boko pangulunda kenda gayanga to di popandan karopokna to untaranaka mendan langan kula nama tarikalo tola na ibu tu kali bu tang maati ditimba pon na ilangan di pembore sumpu batara lamai tepo apa anate tondoko tiumba lamai pada di pali langan to turunan na tongkoran layu pilalan pada nga di tondokan siayo kalamba to tunan na nga damay pada nga di balla tiumba pada nga di biya nga si turu siayo kalamba ayo may pada nga di lelean duran na pada nga di mambela dio randan langi pada nga Jayapura tungkasangan na dio liu pada nga di Jayapura dio liu bilingin atas sikimapuluh tondoko untambukunan etang karawan bulawan tungkasangan na mengangkatkan kaki dari seberang samudra melangkahkan kaki berenang di lautan yang dalam bersama dengan besi terapungu terbang di udara bagaikan burung bersenda gurau tiba di tanah Toraja. Tema itu diumba alam may padangan ile eteke targuturi yang nenek mangan nai saka todolo pangalentenan panikuan tongkon duka batu rupan na parang di pondingao kuat tema itu merabutan lang solato sang kaponan na utam paka kederan na tumeng kasola merio riona si bawa sapa turukul sola pelo sang peloran na kan iya mo terroto perambu-rambulu ada anak telembang sangka anak pangleon tatari mau ini kak dia taruno si sambungu demi mau lusi tambura na kalau si bono isin na kapuma lite hubungan na pagpak maale-alean na maale-alea marakatong konanta nama te tandung nama maramata te kulla to parasa nata tiro bilako tu katapat-apay mata te mayana kabiyong sola to merraputan lamalen na tampay na boko ito men na diyan to tumampana na tambay to men garagan na di po pengulo sao di po penung pulorek ke salipapan te daenan laun tayan kagenderan laman sao lau ma banua mesa lau padang puyo tungkasangan na lau angga tabang sielo sison na tolangan kan unorong batingi lako ambek pan ya mo betul
si sonda mi gaya nga si solonan mi sarapang si sonda mi mananindo si tu kaami tumangura si bawa burana padanga si tangke sakke makula iya mawai lolongo daw may langi kalau lepan di batara di palolongo tamate tandung na mamaram mata di patama buso bulawan di palangan kulin kalan di sumpun napi maanala-nala apin na pong mula tau di gente sakke magula lana sorongo temay manan nindo lako timban tingayo makarahengta temay tori gente pare-pare nang kaana patongoloan na iya baine mabalele na tondoko kambutu titeng kalete na keren lindo susinna kebendan ni merambu apinna ketunan nang isang kaana temay pangaleon kumuha daw ako pesumpung ampuro ko paumpura bisara ba kada-kada to naong ni kada bisa to di palolong iminak kada yung may anak biyungo laku kuwa tangunisan ni mani katongkonan kabarintinan tatangun tandai mani tetuka pa na to yung tangunisan ni mani palisun na ampa imay diyo taruno si sambungo diyo orang kasita doan na anak kita merampasi patuborong nai lakoton don tawa tang gemairi tonni sungu ilalan lantang karampuan bong
Santun sa mararata logpo biriti bulawan na katungkulan talang tema atu to tema te kula to parasan iya mo tu sang siturusan na keluarga yadir sa pangalo batu malute di sabu papa nagledis si domay tondokan saya menpatu boro na tutun kaboro menpatu lako petu iya tu inan latanin pataru katungkulan ta si bapak nagledis la mesalia lang solato batua sang siturusan ta la si tirorindo ki adingku petu sang siturusan sang tiang karana nenek na glory putole pa sang siturusan sang tiang karana nenek na glory damay padang adisa adan tondo ko dili pengopindan toruan siape sia indo saya mempatu barongan mempatu lako glory iya tu nenek na glory ladau ki mesalia lang daw alang letter C na iya tu sang siturusan sang tiang karanta lamay parang bisa dan lamenta magilantang nomor 2 saya lako nomor 3 sang siturusan na nenek na din na di may bala saya mempatu barongan na lako din na la si tirolindo ki ambe na din na pak dadian na indo limun de may bala saya si mempatu barong na lakombe din na la si tirolindo ki ambe na din na om na glory yo may biyang saya mempatu barong na lako glory la daw ki misalya lang daw letter alang letter C yaitu sang siturusan sang tiang karanta lamentama ki lantang nomor 2 saya lako nomor 3 Papa Seli yo may Jayapura saya mempatu barong na lako glory lalu duka ki mesalya lang daw alang letter C na yaitu sang siturusan sang tiang karanta lalang ki lantang nomor 2 saya lako nomor 3 Pak dadian na almarhum Dina Lembang yo may lete saya mempatu borongan na belan na taruh to siya so neneto si paturan dari saya mempatu lang korarabuko ya tinang latan yang pataru katong koranta lamentama ki lantangan nomor 10 kasera keluarga pagpangalabi yung may pondingaw saya mempatu borongan na lako mama naik ya tinang latan yang pataru katong koranta lamentama ki lantanga nomor 12 Wala rin na salah rada di perku pada dia na di Lembang Litik Rarabuku lamentama kilantanga nomor 11 dan dia nomor 19 nomor 11 jadi kalau ngamo daw pesumbungan po ko pampuran bisara pa kada-kada jami to marapu talang nalangan kutole penduan na indeke kutole pentalon kukuha langan ni manitang kulan di na makamban ni manitang kukaratuin na de may bisara ko pa kada titong kadara di nila kuti ati kisunjoran dan di pudukku daw may tekatongkonan kada daw te pandung pa ulele iya rikulangan to di palolong ira minnak kada jomay to merapot alanga iya rikukete ke kada tururi jomay anak piu makamban tangkulan di na manimpatang kukaratuin na kukulan aku inde daw to mangura pa aku daling kumalole pagaraganku mane pelada ra lako sang baraku masikola lako sang dadianku Oh, bisa rakyat lo. Bisa itu
Palinno mo te sadia. Yang betul sang siturusan na Indo Alius. Yung may limpong karakan. Ako ganyan, balibay. Oh, balibay. Okay, Yo. Ini kertas Magkakakuman de. Magkamayay. Tayo mo din kuman de. Okay. Bagus sih pak ke kuman de kami. Makan sini makan. Oke. Bagaimana rasanya? Balibay. Balibay. Tiumba pada di membela. Lumingka pada di sulbar. Diongo mama sapa agantiananna. Lempa sang pia kamu daote sulona pada daote kulla daote membuah kalukun nalangi. Apabila nanaru yang atau may tindo pasarro na te dauto tiungo tangi na to biungo lang ko padang bambela. Anna tumengka pada lumingkaun nola buntu lompoko maalako-lakoan na lumingka na ulang arara itemay tumaada diam basti bati ada anak kaso tumamben bisa londo maakurungan dia sauman ilalan padang di matarik kalau ilalan padang di salira to atuangnya na tukulla apura di boko digente to saya umpok ada pangimpin na iya to besa pangimpi digente to pada tindo digente mito untula kabuntun na bone kaulang na manete na to senda na bunga ton na bendan nilalan lili na Nusantara Indonesia tola palu tuton panga tola pala baus sa abalatana nisung moko ilalan lantanga mangkari pamadatu iya mo ada mammaram mata sangka na te pangaleono kenalan di kidosona langkan tumi yang na manuk-manuk kenalan di ki temai kaatuan sunga susi tema atu to temo tegulla tomarsa kumwata tiro milako tung katapatapai mata lana sorong temai sapa maisi kalosi ponoi sinna kapuma ni tebumbungan na paulusita murakna anna sita mumara temai ada na rarabuku ilalan tetandung kalonaran tama tetandung na mamaram mata ilalan temalimongan woi mata bilan na tedao indo tedao rara amale mo na tambay puang na naongli mo iya to tumampara na isarak angin na paritambuko dari dioran dan dipuduk naun nola digente malalam mate tundan tomario kila ko padang di mambela tonna sisarak angin na paribatang tumangi silelelen tomana sidan silele dikutam bembanuan na saya tongkon tomaindun tutuno me pakaboro lakuan gitu maarapu talang tenalandi mamaram mata katuan sunga susi tema atu to tema apa inde dawa aku pesumbungan puruk paumpuran bisa rapa kada-kada lau sumbungan inde kadanda to berrapu talanga solat tema ya anak biung kuah nah sorong gimana tema pelok sang peloran na solat to perambu-rambulu
Iya teka yang malu teder rokok tangkira tua tangki anak karaengan.
Iya mo tak siya perumbungan. Yan na rin na musura sinditik upakara bira. Jangan putar. Tidak boleh. Kemudian ini sampai dulu. Alak ko bi riti bulawan na katongkonan kamarintinan tatay teat tumaat tutotemo. Iya mo tu sang siturusan na. Indolius. Yo may limbong, yo may karaka. Parang di mamasa, parang di sulbar. Mambelalalan na wala man lumata na lingkay. Naulang raraite may ada nakasutumamben sa patu barong nalako. Lita. Yatuinan latanin pataro katongkonan kamarintinanta. Ladaw kimes sali alang letter de. Torron nambe sola torron nindo. Na yato sang siturusan ta lamentama kilanta nga nomoro apa. Saya lako nomoro 5. Sang siturusan na. Papa anagita jang may belaw. Rampo tong konto mainduno. Saya mempatu borong na lako herni. Yato inan latanin pataro katongkonan kamarintinanta. Lamentama ki lantangan na herni. Sang siturusan na alumni SMP Negeri 1 Bituang angkatan 2021 to sang ngoso ilalan kapeladaran na to at tuangin na to kula pura di boko inang to si kala iya pa inawa
inang tanga sitampe iya pentiro lindo kenen ni may lindo susinna tonalan di doso nalangkan kumiyang na manuk-manuk kumiyang na si pangala saya mempatu borong na mempatu lako Petrus turu yatinan na tanem pataru katongkonan kamarintinanta lako adingku Petrus turu dapat tiroy hinanto sang manetalan siya sang weneta sang siturusan na PPK dan PPS se kecamatan Bidua belan na taruk to si Oso iya to sang ngayo kalamba ilalan na kapak zaman to atuangin atau kulak pura di boko ton na di patunan na nga dinai untan dabalo indelili ina Nusantara padang di Indonesia ondong pira kadinay pelelang sa ditonno buah kayu temay tolan nesungi ka dera bulawan na lili na tondo raya provinsi sia DPRD DPRD DPD saya mempatu borong na tutun kaboro mempatu lako Johnny Buntu Karua ya tuinan latan empataru katongkanan kamarintinan tam lana patiroan ki hinan Johnny Buntu Karua upu sang ararakta langan kapendaunan katongkonan marintinan tak usapu dioran dan di pudukku Oh, bawi bawi.